uyu munsi ku cyumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Yorodaniya byatanze imfashanyo y'ubutabazi ku baturage b'Abanyapalestina bari mu bihe bikomeye muri Gaza. Igisirikare cya Amerika nicyo cyatangaje aya makuru kivuga ko imfashanyo irimo ibiribwa yatanzwe hakoreshejwe indege yabijugunyaga hasi. Iyi ntambara ibera i Gaza ishyamiranyije Israel na Hamas imaze guhatira ababarirwa muri miliyoni 2.300,000 kuva mu byabo. Kuva intambara itangiye yashyize mu kaga gakomeye abaturage b'Abanyapalestina, aho yabasize badafite ibintu nkenerwa mu buzima birimo ibiribwa, amazi n'imiti. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ko mu mfashanyo y'ubutabazi yatanzwe uyu munsi mu majyaruguru ya Gaza yiganjemo ibiribwa birimo umuceri, ifarini n'ibiryo byo mu bikombe. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yerekana ko Amerika muri uku kwezi yatanze imfashanyo y'ibiribwa by'abantu bagera ku bihumbi 135. Perezida wa Amerika Joe Biden aherutse gutanga itegeko ku gisirikare ryo kubaka ahantu h'agateganyo ku cyambu kizafasha kugeza imfashanyo ku Banyapalestina inyuze mu nyanja. Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yatangaje ko ibyo bishobora kugerwaho byibuze nko mu gihe cy'iminsi 60, ariko abakora ibikorwa by'ubutabazi bakaba batewe impungenge z'uko icyo gihe ari kirekire ugereranije n'uburemere bw'inzara iri guhitana abantu. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.